Me my emergency Ghana TV ahwefonia akwaba ebusiafo ya sanso edinhyemo ewo fidie masenso ebiom dani de nya meka sa obaso na wa subscribe wa like na wa drop comment no so ewo comment section ho e de amame na enne ye nya ba bi e de na sem aba beda ya maami ohinini ewo ahemfie TV eso na asem o de ba ne se no nyi obi kru e na e twimp na e na nyinsen ekoba mu na ono ohuni se ono no okọ school e na papa no so nye na adwin so obema ababa na yede awo edia man e na okacha ababa ne so ababa no eyi nyinsen ngu na nyinsen yuguo no ebusiafo de oha kese edia brane ntene ode ababe piemu ewo ahemfie TV se yaye maami ohinini enke bi man na de wi lady ne e kasa de ebusiafo me suspect ababa no ewo bibi hu abrantie ne ye fe papa no e ma papa no baaso na nsema papa no edwiri gu ho no ebusiafo yenko na egotie mu nsem emra na Sudani de nyameka se subscribe na like na drop comment no so ewo comment section ho emfa emma me kame ho na egohwe video no emra me pacho we na me ne boy bi na wo ho no van se obi kun sa wuti we atimi akoje obi kun e ya ba wo mfie se pacho me wo 19 boko boko adawroma malady boko 19 ukoji obi kun mfere ba asem ba ye nkate wanim anza otiri ho atutu ubehia muzuf nkun 19 na ushia obi kun no wo mfie sen o 30 plus you kase timbacho meneno na me ko SHS ntimeneno wo ho ana nyinsen baaye ana o ka se ne akoye no e wo se yenyi because of some school in na me so me pne ana ye koyi kotu anyinsen no criminal abortion na alcohol hospital ana wa na mo share duro acho me ko hospital ye yo say acho ndi mini yo ko fi mu ne koyi instrument ansuro enkwe ndem acho sa no like na me wo school man sa na me hu ye nti me friend wo school mo say this year no me hu se menyim na okan say sadia obema me nti me wo school ma say obi ehu say menyim na wa me di journey free school mu honom e call me sister nti me go do me sister hopen na me sister hu me no say me nua de nti na we free school ma ba na say na me show na say wa sisa te yes no me abortion say na for that time na me nyanye na ba no say menyim nti yes na me sister kan say sadia obe frame me papa na papa ba na o de me call hospital no ma ko wo hu ne me nti papa ba me sister honom no ana me so they call hospital ka say me nkoye test na me de edwane free hospital hono ono papa ko ene ese koye test no ana uyi gudu ono a wonum se wode etwo ne bae ti wo ma wo mehwe metwo pa nti yes no na me nti me yes na papa omo frame sa se be ya omo nchi che sa me dwane free honom sa na papa mo frame sa ba me nti me amfa nti me call me school mother honom ni krom honom no na boy ne frame na o ka se si anu nsin na o ka ne bende na me ka se si school mo a me one day aso na wo ko date no se na wonum so obi kun acha ti die pa na as 19-year-old girl wo da school mu e date obi kun e die na ye ham e wo school mu wo den mo pedien je say obi kun wo benye sika me wa wo ma me no kranam de adwuma na mo bi wo ayabo me bo a ti de wo bia ka edi ye pese hu mu hawa mu de ha mo ha mu hu bebre sa koda 19-year-old girl na wo da school boarding school wo ma me no papa titi ye bo wirem apa brabo bia ma wo be date obi kun na ko wi abortion na ti ka wo ko wu ya edi na ma wo ko date obi kun because wo ka kire so wo yere eti na edi enti na ma wo date no Pambacho na like or hemi wo school mo. O ma uska. O ye de adwuma. E galamse. galde omu wo nkasa ana. Nti mpacho okasa nti esiom honom na okasa ne menko hospital na yemfa nkoya ade.
nti no kra na saa tam na misuro because ehini assume no ache okay this side Kadesum Eastern region nti mpacho saa tam ne de na misuro nti no me man se na print one day na me se me ko ye honom back na ma fo moto bi na moto ne de me ko hwe ho no do be hwe ho na me de call hospital e man e de bompa yiti ne me be ba usu nyina ne papa Simbacho me call hospital wonom no na omo de me call hospital na omo friend boy na omo ka che nse ma ba binya accident na boy ne de cancer na omo fam na omo fanye abortion na man preko nti e honom na omo de ye maame Simbacho e fiti ho no me nya ahoden da de bia na me yare boy do man menses be ba be 1 month kra na ntwai beba e bo ho nso a enti memma yes na boy ni ha chem say sisi a metimi asa akosu na me se da bi se na eyem ne de mentimi nko school ni bio to school no wajai acha hey from say 1 SHS from 1 wajai school who parent ni so wajai acha then na o ka kire say nti nko bi set me journey free school mu ho no me free ho no na mo free me ana me mfa sata na wote e wona me de kwatena esiom ho no boy ne ho there be me school mother ne ho e ho na school mother dey say ono obi wotena ne fie ono no onim se bibi saa ho yo ka say nti me fa cho sa no ana boy ne kan say a me ko school me am say because me free school mo obi anim say nti na me free school mo timi nsa nko hobio ana o kan say a nde na mpese me na mka che nse me nya adwuma bi a metimi a start kakra ana o se wat nti o ma me free esuom honom na o de koje edan ma me wo Kufodua honom no Eastern region Kufodua pi yeah o ko ha dan ho ma sort way oje apartment ayo ka say ti ba cho de koje dan ne wo honom e ma me yeah ready ana na me team intimate dem ho kakra na mayare say ai hono na wotia we de adwuma ai nti o ma me start business by business before so be start no be chieska e de business omo tonton nyama te say beauty care products ni ade by obe chieska kakra nsa no mo de wa shemti wo chieska na no mo ankasa o mama wo shop a we ton nyama nti no boy ni chia 8,000 wo ho no e no mo ma wo shop no tina oton de na yeton beauty care products by I say online okay nti mpacho se na minti me kura nko adwuma mu ho no ko de bia na me yare sa na boy na aka say se na me ne se na me so ate no ka me nya abotre kakra me ho to me kakra na wa pa adwuma frama yes wonye na dwe unye wadwe so obi kun no ube ja no na so akopɛ wabrababo mpacho na me ni na eja yo e no so wo hwew ade ne ba ye de na ye me ne ntibium ono kra bibia akwaje dan ne ma me kra onim ho no scan of the mom na me kwaje dan nti mpacho na me wo na boy ni sesi ase na ma fon ne se ne me yare no abasa de aso propodu afon pa we fon so achi se ne se na me yare nti me nja ejuma na me nya abotekra me ye kama kakra na wa pe ejuma ofra me na maye nti me jae na sesi a me san yare na boy ni kan say o ka chere me se me mo obi mfa me nko hospital nti bibie ni ana ya friend nti omo de me ko hospital won mo hwe me na omo frɛ boy na na omfa omo frɛ na na omfa na omo de ne na mama doctor ni so frɛ ne sa wa mfa yes ana doctor ni kan se na boy ni yendie ti me cheche asem ni shom se na boy ni yendie oba ho no ma ombechi no nti omo frɛ boy ni e ka hye boy ni se mewu se na be ya obeba ho no by one ma nti efiti ho no me frɛ boy mo ka kire boy ni se wawu ba chan ya fe de aduro no no o ti ase yesi wawu na se bi si ka say ni nyina mu ama o ma nti mpacho efiti ona me frɛ ni bia na omfa me frɛ ni bia na omfa nti na nse mu ansa na me frɛ na ofa na mka jense mpacho me free hospital wa be fi ba ma chure do bia me se me nkoto me se na ombo am na me nkoto eno kwa na ode se ni me 200 cedis eno an efiti ho no me frɛ ni bia e ya omfa te se yen ne kura
Timbacho baby a current mo amene sisi ana time na so. Na kwa maame we. O maame we. Bacho e ba sa no. Na we uku no no. Empra na mokotwe e magyae. Wo ha adan ma ho. Edan na so ase contract na wunya ne yere no. Ene wa beka se me yere ama wale wo na. Abortion ni so ka se mo nkwan wa ankyekere. Wo ka se wo nya se nko nku. Ena wo te ase na makoye. Eje se o me de o me ha adan ma. Yama mu jimi bebrebe na mi tumufo na mo nti ase ha adan ma me ha adan ma me no. Eno no ye force. One wo twempena, o ka kire wo so okum. O wo yere ena wo te ase. Ena wa konyem akoda wo boarding school when you shoe box. A lady like you, shenka wo ho, an immigration tade. Ani nurse ni awuraba we wo ho. Wan suro wan nwene se no ma wuska. Eya me de pass o ba no ka se na ba ma ne ma wuska. Wan ka se no hyew. Se no titi ska ma odi school mo na ye wo de. Anso ani asai ho se de wa na jo. Anso ani asai ho. Ansa papa be checha ase sweet bag. Ye tumufo muntie akra wo ko school ye nyina ye ko school ye twempana ehwe de adwen eni nyansa obi kun ye ko tafre ho fa ye nkodi wodi si wanum esi to pumping crank to aba grabu obi be ma tadua asana danfo ne nenam so ne say go to kwa Jiri be ma tadua te say what na danfo wa so ne sa ne nam anasa basket odi godiga say ya wa jiri ne say wo boni aba yo adi anko wan finyan stand to hana eno ne wo twempana eno ne wonyem ye o ka se koyigu no wan fo so eno wate ase eno wakoye wabosin wanko ha dan pa ma ukade se be ho mpogo ekrokitom no wa kopeda wo ko fodua eastern region capital wa bie shop ama ena wa advance awu enye so do ko tena shop no no san ba no betwempena eti fa ne so de compensating eti wa advance awu ai se ono ma odan maame kwawo maame ho kwawo maame no papa ho 90 years as a sister wo maame no papa na ase 90-year-old girl who tell wako hard for what? Ka woda so school mu. Mo mpesi ebe guru mu mo mpesi ebe training mu. E na mo ne nam. Wa okomu nkanka. Wa okomu nkanka. Lawrence change. My lady. Enti se wo se bra na onya wodan. Enti so be bibi ama wa hana. Tie wo maame enye force. E ya botre. Se onhu wo mobo. Ade ono koye na free wono wan kasa de wunya ye proper check up e bi kura ba bi okoye abortion ye quack hospital enye papa bia ene wo makeka ne ma bom ne bi a wanya infection bi ni ye hye wo yiye ama wo ho atɔ eno na ye most important thing osi ni wumbu asai na siri be ne kasa ne huni ma bi ni mudi wumbu asai dia ene bra na ho no na asam ni gina wano obetena otwa hwira gu ho no so waso wumbu asai Bacho sana mukai report no way me hu see is believing enye hearsay krata ni Ene wa ohwem mama ohini ni doctor say me wumbu asai ne be ma no ko be ware waka ne yere do nyame mi to nyame ko be wow aka ne yere no eti se ye be hwesas asem no agie dia ade se ye hu report no sa abortion no ma kokoye ye niti we lusu wump na se wan wa ya pe compensation bi mu du e dia ma na wurade hu mobo na sei no enye dan na wo hia wo hia proper check up eti dia akoso hia na wa ba o ma mama ne o ma me amane adai o ma me mama ye sei Bacho 8 ene some dos ba ko free mu bi that dia ni kwanso ona atoso sei I thought so 5 Nkanya hwe timi ensa ne di wachi e ma sen ne wom Bacho ma 3 me ma 5 oh tu ma me oye de adwuma oye ekuya na papa nso e ono nso oye ekuya adwuma no o ma me no papa kuya fo mienu ye peda chia ma mo ba nkura ba se da bi ya ha mu ya stay frem just my wa ba hu ye da mo de feelings na aba mo so no de ehu No ding. crazy feelings be ni
Ema mu wayi dwane krom se mu boa ye de samo mu boa o ye ni o ene mu ni amu bedi o mu ni amu bedi o mu ni amu bedi o mu ni amu o mu so tani e bedi o mu de ba ye bedi o listen Different so jana sem na sem no dia ya ka sem anye je woni do so chan do ma na wo bon e dia ne sem e dia so fani ya wo ye se dia ne sem malady ababa to different mu oh ababa be ka dia be na apepia fa anu so kwa se malady who does you know na be na ma menyi malady enano Friday no ye poni ya munya na mo me frɛ bra ne ma ofri ha na branche no e bai say ready case ma branche ni bai jano oh na dere na de wa me o se wo site wo ye adwumentu ne obi ne bai to be ne ne ka se akra no according to say na rampa ma me nwina mo ntete ho ne mfre no ha na de na apeso ye ma wo kampesa nko pe baby mamenti ewe baby ame wo kofodua ho na ho no to wo ye dai wo ye adwuma ada na unko kede unko baby a ma me wo no ho dan ni wo ana wo ye wo chai kuro no na di anti kofodua ho ni adwuma bi a ho uni maame bi wo ho bibi awrade yakopon difo brem na rampa brem na malady in fact me wura aho ne say me wo baba ni bi na 17-18 years ya fa maame number maame na me frɛ wo school nyene maame so number maame na ye hwe frɛ maame na wo se makopa bema maame Yusufu o papa so Yusufu wo sister mo obi Yusufu me ni omo number malady asema da onya simkito oboa no obi on ne papa ko hospital wa dwane ha ya boa no fa obi number maye me free honom wo nuanom kola 80 no se kunim obi number yo eba boa wo malady ade akura wo ya ye no me be say ka asem ni ya nanka mapo obi nanka e kom wo yale dada wa dwenya adwuma before kasa wa dwenya adwuma akura keto papa ebre ne ho hwe wo se me kopa bema okay why you mistake wakopa bema wonyi nsen wo papa to anamo di wachi yenhwe ya de kuro na papa kuro no wonyi nsem a wonyi mo babu sen adwane wotime dwane jama wo papa ho hospital ho akopa baby say ye hada ma ho ye je wo aboa di photo bompa malady wo yakoda so fu ne nturu nsa kame pa na sum bi ko me wo baba ni bi ye re bi di me be me ya ni boy na ba your friend is simple Ima. Mami. Good morning. Morning, mami pa trapo. Erade adom na nso aye. Na me adwo no Bible. Yo Ima we de o maami o mama o hinini. Ahimfie TV Kumase. Mam pa jo me ho. Yo Hana asemu yi. O se freedom ya abortion ne ho nto ne da. Na according to ono no se doctor say na wo de asey. Aba wa mane ebisa apen. Mam pa jo oma kan bibisa de. Oma ka kire o se na wo de na asey. Mami pa jo ti ana oma kan Richard maka. Doctor na aka kire wa na abai we na aka kire. Pa jo oma kan. Ono omo ye ho amu. Han Richard ne Prince. Why ne Priscilla no? Mpacho ni school mother no. Mpacho minimum school mother Prince na minimum so no Kofodua. Na Richard was so we assume. Eji. Na o me the report to be a kire se na wo de asay a kire wo. Ma me mpacho bi anfa bi. Omo boa adwuma no mpeso o me hyehyɛ ma boy no. O me hyehyɛ ma bla no. Na o mo giska. Ayi adwuma hyehyɛ. Ba wo de nya botre. Nya botre me ba. Nya botre. Say no. Ose efisa mo ye sa wieye no oni ahoto fon wa na wo fon o timinya ne menses bosome na ntwae ene ade nti pe bibi ye ma no na wadi kan ha da ma no Kofodi advance na we ho ano peso tena say ye ndai mame asem mame mpacho obane me akwa dana me ba ho mi hu o mo na o ma mi hu ba say bia usu hu media obane minti mame mpacho say na office say bia me yefa ba na mo so amama bo from kura mame say aduma me ye di kuminya adan o ma jiji uskana mame enye easy omoji say mame enye ba ko hana etimi fro so yale hana fro le pa enche no edu prince ana sa prince abedu no
obinya kecho so mo ya na Richard bia ko kan na so mo nya ka so mo o ya le pa na o mo de o at once na be 5 minutes time na mo se Hana kokuma ma Hana betimi o na ka o si so jaduma na o si shama boy ni sai ma me anye easy ma me 60 million na ko 70 million na ko 100 million na ko mitimi chase ka be 350 million na scanning na at once na last one e kese be ko na no market show say o mama no drone say ade obetimi no akasa na mama woni na akasa ko pacho yedin Hana o maame no kre na mwa bi ho a maboa wo what asa no ameka no akola bonni obi ayi bida enti no kre bi enwo mu ka kire me na me so mwa me gina wachi na me de beboa wo no maboa wo sika na mo jeje e wo bra ne ho no eye jani wana se na wo fi se ebia obebu kwase enti mo fa so na mo so magigi sika ai assembly mampa cho me de menji sika bia won ho baby me won se bia obema me sika me de beto aduane na sika ye obobodi oso mutimi gi 100 yesu kokoma mutimi gi eno ho na jeje mampa cho na me di kan se fitisa me ade na me nya ahoden de wo tiska na muji amode ye den ti anu no se me ko hospital onu no o tue ska na me san se bia me ba hospital se no metua on kan kire me ni made a oni omo ya na se bi ima o se wo ska na utua oni mu bi ana ya wotere ma me mpacho o se omo me di kai kai cho so koko onu timi first si aso ya ni onu abe na nti akwa akofro bia ma me ne ma me fa ni ko la aso ani ni ma mpacho mene si oni obi ti fie me de sen pale wa mo ni di ncheme ba me wonu me wo ni pa ne voice wa oni dan pa ti fie e ma Hana na akonya na no so yare ma han o de Hana ko hospital almost 70,000 dem a Rachel ko Rachel ko almost doctor say baby adi ade nyi bi Rachel so me na ko baby fufuro am almost so mo de ni pa Kumasi bi say Kumasi hospital be na mo bai ni ahode nse me de to a hospital credit o bai Mama inti tama ne hoto na mo yinu no wa ehunu wo hoto a wo so yi wo hospital mampa cho dabi ye ntro na me show ani o ka se o mo ka se me hu mfa me na me o mo si me hu na ndie me o mo friend wa mfa doctor ni nanka sa friend wa mfa no ansa na no mo ka me ma mo se mo ni ma be dida mo be hia o enkra ne ye nkra boni adwen o mo de nam no me se mo ntra mo yire no mo ho na mo bedidi we mo achi a che se adwuma o mo be hihia ma wo no one ne nanfofo na ye one e na o ma hunu se bia bra we no adwen wo fom e na ase ati se akra no fra kra ba iri bi e na o mo di abortion na we akoye no o mo di chi niska we ni sure se wan sha akra ni bewu na obenya asem e na o mo di ana be misro se e biara bibia ye no enya enti me ebo ma wo se wo ya fine me se wo yale me pacho wo ba me wo yare ye do aba hospital wo ahu wo to wo so eno so wo ahu Hana mampacho enye ntro na me chu wo to wo ahu hospital kro no mampacho se bia me yare na me ko hospital kro report ni nyina awen hospital na akọ ho report mamfa report bia ma eni agire yehu onu angasa no se bia ko hospital kro na me san because onu no no yom kata me san se o bia me buy almost den kra on ka bia anje mo ho ye dia okay simpacho enye se bia like me try ntro bi me tie na se we enye rape case na e se o me kata wani mu no we enye rape case abortion your papa crash munyi na nim na busa fo wu na o mo me fa no yina ni Pauline na nim papa crash o papa show 90 years hey wo kwai ani ba nko na kamera de onim dada na o papa be hu fa kamera ntoro so dano ho de dano ho onya dano ho ne onsa na ice otwensa no dano ho oya kraboni o mame eno papa utu yi o boy kraboni papa na boy na hia boy na hia o enti no o ma ye o ma dwen so mo hihia adwuma e de ama no enti onya ka so yale pe na nurse ni kuro no hwan ne Rachel avo no macho no wesio ono ye den twa konwa no bra wanim Rachel avo no ye ewo ono ye hwan oye nurse ewo clinic ho macho e na yi ni so Priscilla ne
Pacho no Kofodria. To no ya damfo akofa ne Kofodria ho. Onya damfo me kofa no Kofodria ho. Na yeden. Me ko hospital no. Bisa boy na nkasa no like mpacho gina so. Boy na nkasa no like me ko hospital e bia sene o ama omoye nti obeka say memfa. Oh, munyini mo nko so munya munya na wani mu anya ye wi no mpe ya eti. Omo faaye. We ana. Wa wo hwe wani mo TV so anso nwa efe. Media bra no ma ye fru so na me de ni komo no. O dada ni ti se. Mama I need to TV semester. I'm pacho. Munyini fri so. Ah, libu munyini fri so. Bauli. Wo ba no kra mu pa o koto no. Ah, wo ba no na ye nyam starting no mo capture. Wo faaye no. Obi a wo fon atofo ma TV so ko faaye. Priscilla Saga na akofa ne Kofodria no ye odin ya. Mam pacho nti se me call hospital abia am ka se me ho. Ono so Kofodria hospital. Obega se like me mfa phone ne man nurse no ne. One ne nkasa. Nti bibia on bibia ono onka bibia anchile me. Se bia. Etinye se sika no wo no de besi wo nsem. Pacho da bi me ti we sika be na ye wo. Ima na che se pre ayi Hana no fa sika bia mesi ni nsem o. Sika bu o me ho a. Mam Mitie pa, mitie. Once only on Okasa, I just about 5 to 10 minutes down, almost. Omutimika said, Dr. Fee, South Africa, air 2 times, 2 years, 3 times, so for the hour. Hey! One say Dr. Fee, South Africa, Babasheno. Hey, Emma Montana, you know, Radinia Gopon. Nankran, Pine, almost the Namono. It was Dr. Fee, South Africa, by way 2 times. 2 times or 3 times, ma. I no never says Cassin how they call. Ma, say, Unyako say, almost in my 6 town and a 5 town. Yet, Unya dig man. A bet to me, so I say, guess ni mum na edges cow bra you want akwadai pranya away. Oma will say be a brand new slow. Ma, meetie, ima. On phone. Na skamodi it maybe Mr. Niska to na can't do mamma kwa so yale omudi tedro omudi ye with Dr. South Africa eti wo phone so scan be so no so hu na ne wan na yi scan de ma wo Hana me phone am use a ena me say scan be si wo phone so a wo se wo hunu eti wo ye den na wo scan de ma wo no de koma doctor kro no hwehwe wo answer to enye summit o oh dabi sika no so send be si wo phone so we omo ya den na omo saka ana scanning na go phone so me se ma me de kwa ekura na enye momu na mo we se mo am kida enye momu na mo eti scan e kogu he nti boy na nkasa na we se me asema okay na me pa ni am ni man say like e bia o se ni mi se me free hospital o se ni mi scan me de to edru na se bia ono me bi san se bia se ni mi school ebu wo ho a scam e bisa na ye mpacho mini scam di to aduane na wa sen ni miska na me de ato aduane ba ni okay nyina no uni mu ho hwe dabi me miska se mi ima kasa miti ma mpacho bisa se anu tina be bi o ne travel na ko na we say o se enye onu na o de me ba sa ahifie TV enye onu na o de ba ahifie TV na travel na de ba na anu tina o ba de obusu asemi na no me pacho da no na ye ba no that Friday no say no boy ni di kind ba nti na ye me na ye ba ana ye ntimi na ade asenti ye ntimi awenti ono kra ba me honom no na ade asenti oba ye o se bebi asisi ameti ntisi a bebi ameda no me da nkrofo e poch hono wo bra wo ma ameti ase a wo nwuye o papa wo ho nti bebi ameda nti o se o ntimi nda honom nti ono kra ko da agesa ade e chen no wo se doctor se wa wo de ase ya ye pese hu sa report no pacho me ni report me call hospital nsane na me bleeding ni ade na me kind of say sane ye me no like o ma hwe ma mu nti e bia fort aba ma wo de ehu kwane kansa pacho doctor me kan doctor na onu so wa nkotwa scan bia ankoye bibia ma report bia de ebetimi de agina so akase eni abrante no so wa say wa wo de eni on compensate you anase ni obewa wa kan yere ho a eni na nti saade asisi ade ehunhia ne se medical care ye said ado koma proper gynecologist ye de wo be ko nurse care
Mia, Ima. Ma. Ya wa hospital bi wa ha. Me ye o madwuma ma wo. Ya wa guy ni kama wo ho. Me pesa wo diska bre me ne ya send diska. Na otsena yemfa ne nko. Na doctor Ma. Mpacho Friday amba on mi ja 3000. Uja 3000 hwan ho. Mpacho plan na your friend is or kind of friend me or the 96 be that friend. Ampa bi je ka kire me ene ya otsena me de ne bekọ. Me de ne kwa yenko hwe no. Na ye hu ade kode poten. Si ye hwe ne ye kasa na wo de na sey a. Na afei ehunu kwa befa so sense ye nso na infections bi no wanya ya treat no. Na afei wi a wape kakra gya na kwan no akone maame ho. Enya wo yere no no. Empra na ne betwe. Na mom sawode na sey dia bra eno na asem kese wo ho. Na sawode bi ansay dia ye behwe na ma ne ho ato no. Na gya ne kwan na emayoa se ade na ekoso no ade. Se ye discover me mobile phone to kura me hunu me yale na mba hospital me hu hospital kro me hu to me nso me hu hospital kro wo bra me nya ni frani Ma ushanza ma mpacho me say me tie o me say me mpacho bisane say so say hospital no yale no kwa enwe huma baby I was say ho de ayi se no ko yi na akwara no sunsun di na chinti no wako konfo bi ho e wa santi achima kono ngoma sakofa ena no so konfo ne je sen ma mpacho skano omukwa man I want to confirm what say be 5000 mpacho hana konfo be ho na mko ye no ma mpacho ye kwa agugu eno de ye kwa agugu woni sene o ka hwan me mpacho me ne girl bi amene no ho ne ko girl be biem wo yakola abone papa Difo nye Jimmy just on your bad girl chafe. Ena no so mo kwa na konfo ne se de wo ba ni sunsum di wachi. Mam pa chade en se ne ye ne se ye fie no. Ye nya sa de ni. Wo ye di eni. Pa chomi problem. Aha, etina sunsum ni di wachi. Ade na me ho ye ne efiti ho kra me ntimi ndom. Eti konfo ne so je mo sen. Pa cho ne de ji se mo na nkasa. Bra, eno so konfo ne je o sen yi ma. Ma pa jo fa ta onu ani fo so o for kra o se ge no mu ja no be bi o mo kwa ya ade no ge ni nim cha de na onu ne o ya we o ka sa yi bibia na o so yi radio memu we ye me mo borade e ma yu we wo so mo phone number nye mobile number 5,000 wo ye D4 eso so ho ne do so dodo me ka sa wo ma me nka no to de no ye ka sa wo ma me nka kwa se D4 ye nka bibi nto too much no kra bi we se ka kire wo me ka sa kra ma me nka na wo wuram mani pade ye wi a ye ma kwan a wo be ka bi ye de be nko a konfo no ho no wo so phone no ntimi nyi mobile money eti ye den na sa 5,000 ne de wo je Mpacho one send 5,000 na mfa me sem so no de ma hwan mpacho e bia nipa na me de ne koye no yima wo send esi hwan phone so me pacho on bisanse ne 96 na wen sa sem no no cry na nse ana me twae sa sem na o no one first can to so amle ska de say o de to so ye chop money no de to so mami na confirm de ne to idea be so e bia o send ma nipa ni straight me say boy no say bia bibia ni wa o ya o ne me ka say bia ade esi a e be o mu sise o obe na wo yima na ada na wo ya de na wo ma abawa ni hunum ma pacho so ro wa so ya lu ena me so ne na me pene se na ho de ntise obenya ho de ntise ne ya wanya ho de an o de me amba TV station se ma nya hwe amompa o so enye se fine o school no ko biu enti no na wo ka think one sanko school no me go time go school o school no ko biu na me sa dia ada se dumesua se o be peto because bi no ma mosca ka no de dida na o se Richard say enfume bi wo Kofodia nti se eduma no ni nia de e no penamfo sem didi na mfo wo be wu nti ko na ko ye se eduma eduma no metwa e ka se 10 pesos spend na ka ye 10,000 edimo maybe catch us me black penny akoye se eduma o de no ko she bo am na kwa ye nyina ata ye nyina ye do ba ye na me se eduma we yima
On say mpana ba ko pa ko twen. On say akofo how bebre di aba. Ma enyesi. Sika ma enyese asem ba mo anim na. Na wo yi ma no akola ko boarding school a. Woni ne ko da na wo ma wo ho ban no. Na wadwen na eye wo sen. Wo wo yere. Na wo fa school ni abayoa na wo ma wo ho ban no. On say wo so wagimi kakala. Ma asem. Enya asem. Aya mo nwene. Na me sen kura na aba no mo di adwen enenam. Obi a doctor free South Africa be show mpire nu. Una otiwe yo. Hana. Doctor etumi etwa plane ticket from South Africa. Mo yam kola boni papa. Ti odi yi ma ochina ye de ne beko. Anasa me sole apa 12 atam bi anko. Me de ne beko ne ya. Me be friend escape. Talk show transa me friend escape. Na ye de nako. Na ya kohwe no. Na de kure wo mu no. Ochina be san atena so. Na ya frɛ wo. Na fe de obeye no waye na yakoye nimti ami shira o say frɛ waje so yo different na lady ne kwasem yenwa bay tibia wumi yetabris kakese kwa no ebehwe wa suade wum ebese usue bibi wom pa na o maame no papa na wotuwo ya wo pu maame no papa yi different mpache wo maame no papa di sen dabe na maame Acho me ko hono. Dabe. Be 6 months. O maame no papa te Ghana ha. Busumi nsia. No na first time I me ko hono. It you say umuhu adi say. Be I want say 3 months. O de on kan krenti de o kan krobo. Ampa me ko. What is 6 months after those 3 months? Me hu akra woni emu ya. Trust me hu bi da emu ya. Sababa what so. Me ko hono first one na yes last 6 months nti. Me san ko obiam de me kan say me hu o obiam de eno ye 3 months be eno ko papa ni mu baby awo. Me papa eba yi hono obeto onim se me wo kufo dua baby ametim. Yo yedawasi wo hu ano yedi yedawasi bale di yemfentu nkura bifo na yensere mu se mu nyire mu so mu suade na abo mu dachi na mema no de odu mu chi a wo de de tare ho on de no esi ho obayusu obekọ sa galam sefo no ema ne doso ohu a ono obeda obekọ eti wo ya baba wa fa ne mesuade e bebre eni sika kire mo ne brade emamba wo binu mani brade pa wo de ni bre ama wo akase wo nwie osie yi de wo kwakọ wie ani bre o sesei ye be tritiw ye be ye odie yi ye be hwa ma oni padua no abakakra na emom nyame anye wadom a ebia wo bon ho no se mo bia ayeka wo katwumanye ye wo pomanye ye dachi bia obehya be ma papa bia ko be wale wo obekom no na emo bie obedi wo no watena ebede ni watra ye ka wano cho sika ba unsemu a me de minim hospital binim ye beso binim bia wo de wonim wo papa up to now woni baby ase wo papa ni baby awo woni papa ni baby woni ye ka che wo papa say won hwo wa afro so udwane no wo papa abo humodin show school mami edie na asie e maba mu tie yen bata mu tie yen papa time mutie yen yemma yen nko yema no ho bokosam ebine mu bomodin de na nsu ba bi eduru no yenyire ye ho ye na me ayem yase papa diem nika wo yale na papa nya ho fama ne maledi wo diem nika ba won chese me kofa me back hospital e koduru ho no mu a wo akode hu papa hon o jane almost be 6 months wo sa 3 months o papa hu eto papa hu na wo da so tia etoda muma esumbi eni kwase esun ne yesun jawdi ewu ni potrim ebise wo hia baba wa pana ka chense maame baby oduro yi jana ko trasia atimdidi obedi wo aso musa wo yini pakra sisi hwedi ni padua no ekeka ko akura keto onyanya 20 years uturu nya uku se 70 years adede na esie so ni dua so adede na esie mun kan kure kan kwa kakra kan kure na bla wasi pa ma no papa chaw e wo TV we so de jase ko papa nyini akwa ko papa chaw pa ma me chaw ana papa chaw se kwa sase ma odi unya bio da papa ne chaw ye from anyesa uso me afre wo mu me ni akiri nkoso
ya do be call hospital ho Hey mane. Opo ma me papa sabre. Aladi, wada uruma, me no si. Wo ko fori dia de oka nyina ya azama ma wa husa ke wona na mpacha wo chiri won kuma se na nsen no. Nti na won kan kure. Also omo no ya brainwash wom. Enti se kan dani mi mu kuro obedi ntro. Wonya ke unet. Mama wo so si oni hospital report bia. Me se mama me mpo ame na okasa wo de me ka wo be ye wo etikura wo ntia. Obla wo gbaa no obwa. Ne maame na ne papa no oba no foforo wa entity school nti ne maame na ne papa no. Wo be ma uska wo be fle maame na ka tense o e bia ne ye de oba ne itukwan oba ne ye wa ye say. Eno de say ye nim na wo se wonim ni sa wo ya ke unet adwuma. Owo na ebusuafo no kura hu be bia wo mba no wo kwan ko aba be fa no. Obwa mama me so ye ke unet. Mama papa ni this kind of send na was girl na say onim obwa won connect chip bi wo e company ni mu nti sike bi obi ade be ma wo e ho na ebe ko mama me si wo tumi de bandage teacher online e de pane wo won na wo video na wo de asend ya wo fo no say wo ba ne say me say onya abortion bia mama obwa mama me si mu hunu ehuna na mo nkasa mo be kire no odaka no kole bi o so wa ye abortion ya bo ye de ne ko hospital opa onwane e ono anasem mama wo be dwane e ono anasem odwane e yimane ni kapreba a wo de be ma no because o metena ne enkoji sika o yimane ho wo bra ye hu report bi e kire se na wo de asai makoma bo me pri makoma nyina ya me obwa ya za Madam Jaso, now you can net. I am penny for what I will with them. Who see online, Juma? Yet you don't kill net. Are you, sister? I was saying, no, could I make I say online? Just on me, mother, now you know. Sister Brono Basso, I know movable with your went here. Won't I? Only why? One why the baby tia omantiano. E bi no wo class, me wo class. Ko fo di o class, wo dolphin na wo ba girls na wo dolphin. Ye wurade. Wo particular won tia, e bi no class. Kiuna, e ti no di ntro no. Omo de e chese wo kuni kra, onka no kra sister, wo be wu pa. Na ka ya discuss and the phone so, o si me hu, me yale me ba hospital, me hu, me ho to me to hospital no, me hu. Hey, oh, Missika, na Brampa, Kasa, Oba Pie Dance, why, Nana, Kasa, Qnet, lady. My lady, Miss Crafton, Miss Affim. Boy, no woman, you. Oh, my Genesika. Oh, my real, hey, Quantum, Qnet, Mammy, Tia. Obian, watching your camera, but dear, we are why. My lady, me cry, me cry, yanya, son and uncle. Debbie, I know the other die. I dear, young one, and yes, over boy, no, no crib, young question, your hand. No crib, beer, in us in beer. So, every step may gin us some one, my lady, Mentiasia. May gin us some one, Mentiasia. Fair, my lady, young mammy nearby in Tiasia say. And crab on it, some more. So, shall you not into Pessia any more? Yes, so I know. Oh, they're trying, and you know, Qnet abaya. My lady, dear me, mamma, what fast you said, day at Tiasia, and say, my lady said, nay, no 19 years out. That time I was walking proud for my own visa. A true baby, I said, my lady, oh, mamma, who fool be a sugu or muyam dodo. Akola wo kosku akosua nim de de abebo bra dache enye obi na de bewe no eye wa bra bo ane esi kosua de ne fa bebo wo se da makodru school ma fa mpena wa fa de wa ware soso ane wa ma so ho ban ane wa kwanyem se makoyi atu agu on de na waye ye nimu bet wan kasa hunu se wuwu wo bia obu sa boso mi na ntwa de enye wo na wuwu moja nyina iwe edu ba bia ye nsue nyansa sake Qnet ye bu nkrofo maladi maba na bi se nyame ntia nka edu ba bia ye bu nkrofo nyame onye lete o no atwitwa ne basa ade bi ho na wo ya hwe ni ye maame ye pese ye bisawo na aka no kure wom Qnet na branch ye no ma ne ti asese wo koye adwuma no anka nje se ye Qnet se su betie ne ja rock no enu no pese be hwe onanim no tie dia me ne wo kan wo de tie me wie mo betimi afre bo Qnet no we se Qnet ntina pese be yi wani no Qnet no ya no say by mo betimi afre bo no ankasa by Qnet no ye mo koye di say me kwacho nansia di say nansia na di say be 7 months hwe ewi ase hwehwuma de ekosorosoro eno na ye woni tie me wie o kawanu tum kawanu asema ye ka no tie
Sakasa na ba besem Qnet na ma wonsem ni nyina akra ya bufu no efia sebi bese bosumi enso ne afimu ni no wonyem asen no uwu ye 200 million ebi fi aye South Africa ebi yesei ni nyina da no hunu ba ko yeah boy ya hunu amane awurade hunu ba ko kra Qnet lady eti sebi my lady se ukọ na koma na woda eti wani so tete wo no wa hunu se konfanati ne adoba eti hunu ye be yi wanim sa wo se yi wanim na wonkwa ompre afa wo yale ne ko Kodi beko Qnet ni nti osuro enye se bia Qnet usuro bone amudidi nkrofo enkola nketo ayede ntro ahihye mutim na wasem a wo kan se me yale kura me hunu hospital de me ko ye me hoto me hunu utu a doctor atwa printed from South Africa be show prenu hana ma me pa cho ukro bodi di say dede de frère frause ukro bodi di say koko Otiko kesi mo nka de kasei koko ante koko yi ti asema ye ka no ensema wo ka nyina hwe be ma no na agimi ana odi ni ti abehye ma wie njia na nne ye mo ati asese once the crime free be amre obi mu until se ye be kwa akohwe hu se o yare enema bi wo ho na wo yi a munsua nyansa sa Qnet ti Ghana han ya momu Dabi manager Dabi senior because adi omu ye na hu eye criminal na nsem wo mu chinkofo ni bi wo mu chichi bi enti ye ma obi atumi krata se fa utumi krata mesisi obi na nse amale di kwasi ade ye ofori krom suru ye ofori krom suru ya aso bi wo ho ye se ho na mrante Nigeria fo emrante bi ni Ghana fo bi akambom na wura ona upia ba bia na wusu wudi nisuo na epie ne yese nkrofo esu wo no ebi nie akoda sabi ko school ko sua nyansa wudi akoye kwatidie wanyem wo se wakoye abortion asai edie bia na wo hwe oboy ne ho eye tinei mo je ne 10,000 5,000 6,000 7,000 ama se tie ne ja mama no every South Africa be hwe o edie ya de na wo yare azama mbesa meka asebie no apesa oka ye ka no kura na akire wo ade bi wo nkura no mo ya mo nwe yie no kura wo ho no mo ma ye nka nkire mo na munya sa ne ma na mo ye no na nkura na ma ba ne sabi ebi nkura ba ne dodo akola sabi uko school ya dien me pese me hu se ye dien ti na do nko se sai suban we se adwuma we dien uko enfa so be no anya firim na ma me nka se me kire wo obi ona gini siko bebo odua wo se ma je se me ma na de ana ma nfa ama no se maledi wo mo so mo ton watch omoto ade bi yese de tue kom na asa ho yade yese wade budu na sisi so a picture na da so uni TV so eno yade am he yade na wanya beto so enu kwa bonten na me obetata se we ni kwa bonten udi abredu be ma process ede am he yade na ye hwe na me de fa uji ni pa ba bi so ya Qnet no agege nkrofo sika udi abredu be ma police ni aba police nso be chiwa we be dai enya boy we nya bonten set so na taseneta we ye de ye hwe no wa ha ya enkwa bonten ade ani de no wato wan nkrofo waje omusika wan waje ni we ye de ye hwe no wadam anya nkwa bonten boy na nkasa be hu ejuma na nsa no enti bra wa we ye de ya o so me kra me da so nya de ye kwa bonten Hana, wonsem na wo keka no krazo ani kura be ehu se eyentro na wutwa se ye di ofre boy na onim se adwuma we na me onim se wo ye Qnet boy na ankasa be ja malady Qnet no mo frɛ yi manu mayi na ye musa so onim so ye Qnet ya malady Qnet no frɛ yi manu mayi malady Qnet no mu bu nkrofo fa so enti for tie wo was ye di ka Hana imagine se Qnet ade amudi ye nkrofo enti ye akola ke to adu hu kosem ma me pa wo de tie Hana wo ko wura mu na hu ya de no wanyai ma mpa cho enye se adwuma na enyo aye adwuma da bi se me nti obi eska we ade na wo moton se wo hu ade na wo de nyabotre ye mu se yima no se ni yima ni nim se no ode adwuma na ode koma na e Qnet ono ko jam e ma ko register ono se e tene se presila mo nyina mo ye adwuma ni net for me pa cho da bi malady media me awura ya ti asese o ma heda hihye adwuma nam sa Qnet kwase adwene na ewom ti mom di sisi nkrofo nje o ja no Qnet wo hey maame watie wo hwa be maame bu tie na ja de o te eti wo na de na woton me pa cho product no mo e de product wo de na e de product enye se bia wo di like we bia se na boy yanya ima kasa wo kasa yenya na hello ima
Hello, Ima. Boy, near me, Mobo. Timo, you don't know who I'm on. Hello, Ima. Hello, Ima. Hello. Na. Dabi Giraso ya nyawo. Ime. Wose wo adwuma na odi ni kohyem no sa ya ke wo na te adwuma e na odi ni kohyem. Ma. Jai ma no na kasa. Na so abo ho ti ne ya wo sa no. Me te onka. Ana so no ana ko na me bai. Ana oso na akọ ho no bai ana ase ono na du kom. Me call me didn't like Kasegu Dana me call na me friend nti me ni na na call ye na ko hu adwuma na adwuma na mbe no nti ono an obo a me na me like me partnership with company no nti ono nti ono nim say adwuma we na wo koye nti me nta ma ye tie me pa cho adaroma adwuma maybe can say other say obepete because my pay idea man no other the business and now say obekwa ko shie adwuma na so be ko school say near dodo no alternative say teacher for nka so begin bibia metria na wako no no say reach up we be adwuma okofodua nti say adwuma na ni nua no ye okofodua no onu ko ye bi na ni nua na ye nyeska ti reach lavunua na ha na no ye say adwuma ni bi o dana wo ko na want me bu so asem ha na Rachel Avenue na ono ye sa adwuma ni bi ono okufodua ho no ti anu ti ne ma akọ ha dan ho anso ko ye bi no Ima etwa so wai eno ano no efu na ne bi me da se ma wo so pacho e di asem plania pacho me ka asem achiro me tie e wo se me ba wa me panyin ko afum oba ada so chance na da bi o chena de se wo ba wo se ekoye exam so no ne ahwede ewom. Because me wa voice message beble wo me wo omo kasa ho recording beble wo me phone so. E o chena de wo ye bi ese wo ba because ye wie ya ye de ne ko hospital. Na doctor ahwe na hu de ha no na ya pena ya lisa obi ba. Na e ko na yesi bia bibia ye okay a na fe wo no wanya utirim adidim. Na kakra bia obenya wo de agya no kwan na de ne case ko. To o chena ne de ese wo ba. Why? Man pa cho wa line. Ka dai Mpacho me penny bank am afro ntia. Dabi wo dey free producer why? Mpacho me free no. Ye wo mfie sai wi ma. Ma mpacho me wo be 35. Hey what sia. Emprache mwa wate nkotwe biem na wadwen sua. Yo na brampa na fesi na enkotie audios kakra ne enko second case. My lady, me dasi. Enti mi nua be my lady ankra bone sem no oyi ne ho firi manyeye okọ kelnet ni mo me ho ne hiame okọ ye no edie product na ton a wo be ka che nsa na de okọ enti faso se na nya my lady de enti a wo de bo ayi be wuram bi se wono ena de ne kokọ register my lady wo da betu na asi ho no biasa wo be ya adwuma ye be ju din no bibia ye sefo bi bra ono no ba no ozu obetu esika bi to information abana bibi na o bibi ni ana ne ho woso na o bibi ni wasa woso a ya tua na akakadu no whole position Valerie ayo mama mani mpio mo ntwan no nyira ya se mai bi se wo nim agranso aduru waje ne 25 million etu oba Kevin mo to pronum na se o de ko so oba na nya wa ye behu enu tira no mpese obi ko anu tum na oba wo de oso oba entitwan malady he me si hu me se me so we so yankre hey eni eye dem we ya se first one na em se nipa ne frɛ kan so ye ke wo net no eno nipa no so bi obehwese ye ono a sister me se me show we me dia me se no kore enam di be adwuma enya se wo no wadi kan abanti wo di nkwasasam a ye nka kire wo ye beka kire wo am wa bi wo ho a ya boa wo enya wo ha na oba na akọ oba bi on dia me on dia because enti wo dia no di twa so na abram pakasa ke una ti wura njan ne jado cheche ensem a me ka kire wo ne se efiri na ko ufiri mu fia sankwase ade we mfa nkohyem biem we se ye krono eye krono ade ni ho mo se wo ho na mo zan krofo agi wo mu sika ama manfo adwuma mfiri mo nsa my lady wo di agora watch ba ke be moto be 2 billion
watch baako hwan na ane omo ya Qnet no ohan na ane omo ye pacho me boto omo jende onimo mudin omo so onimo mudin minimum din obi osi ne ma free ne ma me so kopim ni nua so onimo bia number mi hubi mi share bi da owo onim ni number onim ni papa onim ni bra onim obi eti se ha na wonam no se bibi to se wo frefia wo be frɛ wan hana wo be frɛ wan pacho makoya biwano kasa ni jade o cheche no na bra pa fesi ni maledi o number no on phone so e yam fra bonisem hwe ade a wo ye mame gwanhwe a wo be wu o mi ti tie me sam tro tie wan ma on kasa ade bi ma sama aka ade bi mi ma onka fa wo bazan no kwasa tro na wu twa ne wu twa no entro na wu twa no entro ne be ku o ade bia ni ho a unimu asem bia ni wa ya ka ne dem ha unimu enam se suban eni abrabo ado ho akwese nti on se nei o be so chese sika no kure ba fon so ba kokora nya no kure enkofu edi wachi nese o na agi sika na dia na mo se be mai waji mi kwase wo ba ma na di obebenji no be tru ha ti no mo jiga ni sika sa o mo jo fono na o mo dia pobia to the team eno osuro se obewu na ma na di wo he no so abeka so obewu e se de wasi awa fon no wasi kwana so asrewa enti okọ enti krachi no nse wan hwe yi a ye bebo ni di ambata no nche ne mehwe no na me kwa ma lady beze mu nse kuro mu asikafo no kura no mo sika no o me yala nyi o ma na fu play ko South Africa no na wo asu kwa no ma wo ya Qnet ye twa tekiti ma aya kwasi broni free South Africa behwe wo ei ma me ne wo baby waja pade cambrofo e se dru baby ma lady bi anya ne yie e bi anya ne yie ye tiaze nu kwa enfa so ya hwe ho na de chese dokotemu a afro pray aba abehwe ho wonye ni baketwa enti ye ka kire ho se suban we na wo kofobia prosifo nyina ye chiam ba bia mo bia ye chiam akoda izeze wo se mu di na chi na odem ko ba bia wo ya Qnet no mo kwati wo mo maledi misi omo boman ye no mo se man ebi wo abrepọ jansen ebi ne na mabrepọ janse ebi wotafo maledi chese kurai omutu o masifira no makosha omutu o masifira no makosha na koda sebe ukosuku akosua de ho kra na ye meya maledi du ba bia ma wo bi nom kola ni bi ma wo ne ye ya we ni ma me awiemfo papa awiemfo ekura seka ekwafo ahomachen anopa ekodipa ba behwe na oti kroma etwempra wo mpra ni mu no zo wanyima yegu wiei na kakofie wono papa kwa asabe onum se o yare obebusa ase na ajanko atu akokra wewe ho na oyi fum wadwane ebusuafo mi do bibia seso jibre ma yekohwe video no eba answer ye be kono me see there is something fishy about what the lady is saying because asema ye nuaba na ka no ebusuafo mimi hu ne se efebi no bibi wo hono ma ya nuaba ne nye na adwen se obekire mu e de akire ya ye mami ohinini because mama no obekasa ye ne se ye nuaba no wo ye fe ne se Qnet mu na kire se bibi e wo honom eni nti no so opese ye boawa ka kire ye mama se o ma se ni na so ase opese wo di nyama sie na enu eni hwehe enu na eni hwehe papa no so de odreabo obi a wo ye de ese wo tena o ye de ho mpna twe na ye o de enye de obehuni esansan ka utna oyini nwa enye sa baba we ye ba baby sa 5,000 6,000 won kekaye na wo yi dia mano common floor member obi fi outside South Africa ebe hwe utimi collapse mo obi fi outside etina papa kan na onye ni paketwa na omo osika wo ye manga de mu akwa na omo yale enyom na omo tu play ne kwo honom na wo yale a obi doctor ni timi fi South Africa be hwe wo Ghana ha sei kire se wonye ni paketwa enti se na ya mami ohini ni kan ye no omunko hwehwemu ni yehu se na wodie na ose ase na se ehu atochima no se ye no kwa na se nye no kwa because there is something fishy about this lady's issue bibi wo hono ma on pese obe chirechemu di akire ye eni ntinu ya me die mami ohini ni me jinidi eni ntinu omunko ye na yehu bibi FFV story we mu because I don't understand.
So be our would dear what problem wa would dear because of say papa no on pese bibi betu wuntino ono si ye ka sika bi ye ka on fa 30 billion in black na obe making sure so obe pesa scan dia because obi ba na odi na atu o ha o muntino definitely obe making sure so obe pesa scan dia ba eniti no omo so hu ne say obisa 50 billion dia kika won de be ntino omo so seconds bia e na oyale wa collapse e na wa yese enye no kre because papa no or scan or jiji wa papa na wo de na o kase wo problem wo mu no ye nka sa issue ni sisi a ye pese yaye mame ohini ni nko okọ na omu ye bibie wie na oba na obetena ayimfie TV na o chire mu a ni ensi etimi ehu dia ye bi so ye be de ye be ka chi ababa awa no because ababa awa na sem no for there is something inside that ababa awa na na agin so be kata nyama so because omu yi na nim kwa na on pese e beba omu yi na nikura na on pese bebe na maami no so ofe ye na se papa na ofe ye ne se ya gi ni yiri die sika wo se den ye hia no ono so ombra na ono so ye hu ne se eye no kwenti ye maami e ka che ne so ombra infie TV so no be hu se ya baba wa no se ye onu ana se nyo no ye yi wani usuro so there is something fishy into busiafo update ye be twen akosi se update beba wo asem because me I don't understand. Menti ase me suspect say bibi e sha deke mu ababa wa no person obede obi yidie pienti ha e na meje mu ebesisha no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so comment section me di education ma me